সকলোকে নমস্কাৰ। কাৰণ আমি আজি জইণ্ট প্ৰেছ মিট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, অল ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তথা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা KSA আৰু লগতে পিপল কালচাৰেল ফৰাম আমি আজি জইণ্টলি প্ৰেছ মিট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবত আহিছোঁ। অহা কাৰণটো হ'ল যে এই 25 তাৰিখ ৰাতি এটা ঘটনা হৈছিলে এই বৰলাংফেৰ BOPS আণ্ডাৰত এই কিবা ডিমাচা ছোৱালী লগে লগে এই আমি ডিমাচা চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন জইণ্টলি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে গৈ কিনি তাতে আমি গম পালোঁ যে তাতে মাইনৰ এটা ছোৱালী 14 বছৰৰ মানে ৰেপ হৈছে আৰু তাৰপাছত লগে লগ কিবা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে বৰলাংফেৰ থানাত আৰু এইটো কেছ নম্বৰটো হ'ল01/2024 US 3 under section 376(3) IPC PW section 401 POSCO Act আৰু তাৰপাছত আমি এতিয়া ঘটনা যিটো মানে ওপৰত প্ৰথমত আমি আজি জইণ্টলি অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ আজি ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, লগত অল ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, লগতে KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটি, তাৰপাছত ইয়াত আমাৰ পিপল কালচাৰেল ফৰাম এটা টিম লগ লৈ আমি আজি প্ৰেছ মিট দিছোঁ। কাৰণটো হ'ল যে প্ৰথমত আমি এই ঘটনাৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ। দ্বিতীয়টো হ'ল যে এতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰাও যে যাতে যেন এইটো ফাষ্ট ট্ৰেকত মানে উচিত বিচাৰ সোনকালে ন্যায় পাবৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ। অতি শীঘ্ৰে কালপিতক এতিয়া ধৰা পৰিছে বুলি কৈছে, তেখেতক মানে এতিয়া যি আইনৰ মতে ব্যৱস্থা লৈ আছে যাতে যেন এই আইনটো ঢিলা হ'ব নালাগে বুলি আমি আহ্বান কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰকো। তাৰপাছত থাৰ্ডলি আমি কম্পেনচেশ্যন টু দ্য ভিক্টিম ফেমিলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি তাতে আৰু এটা আমি আজি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে যোৱা পাছত আমি গম পাইছোঁ যে তাতে কেইটামান টিম্বাৰ স্মাগলিং এইটো অঞ্চলত হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এইটো মানে যিহেতু ঘটনা হোৱাৰ ওপৰত তাৰপাছত আমাৰ মাজত আজি ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আছে, প্ৰমিত চেংলুং ডিমাচাৰ পৰা আহিছে। তাৰপাছত আৰু আমাৰ মাজত আছে মাইৰিং জহৰী, সদৌ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থাৰ তেখেতে সাধাৰণ সম্পাদক। তাৰপাছত আমাৰ মাজত আছে KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জৰ্জ টিমুং ডাঙৰীয়া, তাৰপাছত হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া, তাৰপাছত KSAৰ এই কিবা থমছনৰ কিবা বৰ্ডক লগিৰি আছে, তাৰপাছত ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও মানে আমাৰ সত্যগড় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে জিলা কমিটি। তাৰপাছত আৰু আমি আজি তেখেতকো মানে অলপ ক'বলৈ দিম। প্ৰথমত মই ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন GS কমিটকো ক'বলৈ মই तो सबसे पहले जितना भी यहाँ मीडिया फ्रेंड्स आए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग यहाँ डिफू प्रेस क्लब में जो हम लोग का एक प्रेस मीट का जरिए से हम लोग सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हम लोग का बरलांफेर का केस है इसको फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना है और साथ ही साथ इसको जल्द ही जल्द इन्वेस्टिगेट करके उसका वर्डिक्ट भी मिलना है और ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में ऐसा रेप जैसा ऐसा घिनौना क्राइम ऐसा दोबारा खारगांव में ना हो। विभिन्न किसी पूरा देश भर में ऐसा क्राइम दोबारा फिर से ना हो। इसके लिए हम लोग का यहाँ जो हम लोग का DC है, हम लोग का जो SP है उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है। और साथ ही साथ जो भी ऐसा कल्प्रिट है, जो भी ऐसा एक्यूज है वो किसी जाति का कम्युनिटी का नहीं होता है, एक कल्प्रिट होता है। तो इसके लिए इसको एक कम्युनल रूप में ना लेते हुए जो भी ये समुदाय का है, जो भी संप्रदाय का है उसको
कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कम्युनिटी को हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का आज KSA का लीडर्स लोग भी है, और हम लोग एक साथ ऐसा जो भी अगर भविष्य में ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग टोटली अभी का जो केस है इसको हम लोग टोटली कंडेम करता है। साथ ही साथ अपील भी करते हैं पब्लिक से भी, हम लोग अवेयरनेस अपना बीच में भी अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस देना है। हम लोग का जो बाल बच्चा लोग है, जो हम लोग का यंग जनरेशन है, उन लोगों को भी हम लोग अवेयर करना है कि ऐसा हम लोग का समाज में ऐसा बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। और सुना है कि ऐसा जो है वो जो एक्यूज है वो भी माइनर है, जो जिसका जो विक्टिम है वो भी माइनर है। तो ऐसा जो माइनर अभी इतना बड़ा घटना होने के बाद अभी कार्बी आंगलॉन्ग में भी शांति है, फिर भी हम लोग गाँव वाला लोग हम लोग ज़्यादा हम लोग का जानकारी नहीं होता है आइन कानून लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग कई कई ऐसा केसेस में हम लोग अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। रेप इज ए बिगेस्ट क्राइम। हम लोग पूरा भारतवर्ष में हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि दोबारा रेप जैसा क्राइम यहाँ कार्बी आंगलॉन्ग में व डिमा हासाव में व आसाम में पूरा इंडिया में नहीं होना है, ऐसा इसका एग्जाम्पल सेट करना है। थैंक यू। আচ্ছা, তাৰপাছত এটা মই ক'ব পাহৰিছিলোঁ যে এই 21% যোনে ৰেপ কৰিছে তাৰ নামটো হ'ল কৃষ্ণ ৰাম। আমি গম পাইছোঁ যে এইটো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ফালৰ পৰা বিলং কৰে বুলি আমি ভাবিছোঁ, কৈছোঁ, মানে শুনা পাইছোঁ। তাৰপাছত আমি তাতে ক'বলৈ বিচৰা নাই যে কোনোবা বিহাৰী হওক বা ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেলৰ কথা আমি ক'বলৈ যোৱা নাই ইয়াত। তথাপিও ৰেপ বুলি ক'লেতো এইটো সমাজত কোনো তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে কোনো ঠাই নাই বুলি আমি মানে গৰিহণা দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জৰ্জ টেমু ডাঙৰীয়াকো দুইষাৰ ক'ব। I, on behalf of the Karbi Student Association, strongly condemn the incident, I would say inhuman act done by Mr. Krishna Ram. And you are all aware of the fact that a case has been already registered at Bolang Fair Police Station. And the case number is 01/2024 under section 36(3) IPC, and which is interestingly it is a POCSO act because the accused person is underage. He took accordingly a team of KSA, DSU and HPCF ADSU went to Bolang Fair for fact finding, and in that fact finding we have come to know that an illegal timber smuggler and illegal timber smuggler or suppliers is the main person behind in this particular case, and his name is Sumir Paul. We would like to request the competent authority, all concerned authority, to kindly look into the matter. Tamne forest department ho, police department ho, district administration ho, tamne juntu itu person tu, itu Paul tu. Sumir Paul ho, tamne immediately tamne legally jikunu action tamne lobo lagi in order to avoid the unwanted circumstances. And according to the joint decision made by the fact-finding teams, we approached the SP office, and we met the additional SP, Mr. Konkon Nath APS, and we urged him that the case should be taken to a fast track for the immediate justice, and he have assured us that action will be taken against Mr. that particular Krishna Ram immediately. And we would like to appeal the concerned range of Bolang Fair range to kindly tamne itu election tamne itu illegal timber supplier karne tu takto action loboi laibo, nole pisot ami jodi korba kiba kibi gom pai jao kese gom pai jao hole tu forest department risk lobo lagibo. Aru eta kotha tamne itu bostu tu tamne ইয়াত কিছুমান মানুহে কিবা কিবি কালাৰ দিব বিচাৰিব,
কাৰণ আজিকালি চিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত সেইটো কাৰণে ইয়াত যাহ তাহ কিবা ক্ৰিমিনেল কালাৰ কিবা কিবি নিদিবৰ কাৰণে মই কাৰ্বি ছাত্ৰহঁতৰ তৰফ পৰা আৰু ইয়াত যিমান আছে আপোনালোকক থ্ৰু দিছ প্লেটফৰ্ম আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ criminal is criminal a culprit is culprit he doesn't belong to any caste creed or any religion therefore all we want to say is kindly tamne juntu case to register korise etu case to kindly tamne fast track track koribo karone apnalokok request korisu and plus etu compensation or kotha tu compensation as our brother have already said but still moi apnalokok tamne compensation or kotha tu request korisu আচ্ছা তাৰপাছত লাইক আমাৰ সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাইৰিন গগৈ ডাঙৰীয়াও আছে তেখেতকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ Organization has said by KSA, DSU, Central so everything has been highlighted. One thing only I would like to mention as said by the KSA, that criminal is criminal. ये क्रिमिनल को कोई भी कम्युनिटी से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और कल्प्रिट जो कल्प्रिट है उसको एज पर लॉ ऑफ द लैंड बुक होना चाहिए इसमें कोई हमने कभी नहीं बोला है कि बिहारी से ही क्रिमिनल निकलते हैं हमने कभी नहीं बोला ये भी नहीं बोला है कि हिमासा से नहीं निकलेगा या कि कार्बी से नहीं निकलेगा अगर किसी भी कम्युनिटी से निकला है उन्हें से एज पर लॉ ऑफ द लैंड ही और शी नीड टू बी बुक दैट्स তো এতিয়ালৈকে মানে আমি ফেক্ট ফাইটিং কৰিবলৈ যোৱা টাইমত গম পাইছোঁ যে লাইক এতিয়া মেডিকেল কৰিছে ছোৱালীজনক তাৰপাছত এইটো ৰিপৰ্টটো আহি পোৱা নাই বৰ্তমান তাৰপাছত লাইক এইটো অতি শীঘ্ৰেই পাব চাগে পাছত যদি এইটো কিবা হয় পাছত আকৌ আমি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰেছমিট যোগেদি আপোনালোকক আকৌ জনাই দিয়া হ'ব তাৰপাছত লাইক আমাৰ হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম কৰি আপুনি যিমান বেছি ক'লে না KSA আৰু DSU আৰু কিবা যদি আছে দিব পাৰে আৰু we'd like to know one more thing on the date of 25th Sunday I mean we have been there আমি গৈছিলোঁ তাতে গৈ পেলাই আমি অচিলৰ কথা পাতিছিলোঁ আৰু ডিমাচা আমাৰ ককাই ভাইসকলৰ কথা পাতিছিলোঁ তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এইটো ঘটনা হৈছে বা হোৱা নাই হোৱাৰ পিছত আমাৰ ডিমাচা ককাইসকলে তাত যেতিয়া ৰখি আছে এই কথাটো ডিছকাছ কৰি আছে কি কৰিলে ভাল হ'ব কেনেকৈ কৰিব একশ্যনটো ল'ব লাগে জাষ্টিছ ল'ব লাগে তো তেওঁলোকে মানে পাজল হৈ আছে ইন দ্য মেইন টাইম দেট কালপ্ৰিট মানে আপোনাৰ কৃষ্ণৰামৰ কালপ্ৰিট নিজৰ অ'নাৰ যোনে বেক কৰি আছে মিষ্টাৰ চবীৰ হক তেখেতে আহি পেলাই নিজেই অন দ্য স্পট আহি পেলাই তেখেতে মানে ৱাৰ্ণ কৰাৰ নিচিনা যিমান কৰিলেবি একো লাভ নাই মই 2 দিন ভিতৰতে ওলাম সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ একশ্যন কি হ'ব ভৱিষ্যতে এইটো কথালৈ আমি আজি পাইছোঁ আমি যে লাইক আমি এইটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা এইটো অলৰেডি কেছ দাখিল কৰা হৈছে তাৰপাছত লাইক আজি আমি আহোঁতে এতিয়া প্ৰেছমিট নিদিয়া আহোঁতে আমি মানে এই কি নাম ডাঙৰীয়া যোনটো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰৰ তাত আমি গৈ কিনি তাত আমি পাইছোঁ যে লাইক ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন যিটো লোৱা হ'ব বুলি পাৰ্মিট দিয়া হৈছে তাৰপাছত লাইক সেইটোৰ ওপৰত তেখেতেও মানে সেইটো যিহেতু সেই দম দিয়া এই কিবা ভিক্টিম ফেমিলি তাৰ ওপৰতেও মানে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব বুলি তেখেতে কৈছে আচ্ছা আৰু এটা কথা এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি সেই সিদিনাখন জনামৰা চকীবিলাক চুমিলা নামৰ কেছ আমি আজি পাহৰ নাই এতিয়াও মনত দুখ লাগে এইবিলাক কথা মনত পৰিলে সেইদিনাখন দুজনী ছোৱালী চকীবিলাক ৰিচেণ্টলি এজনী ছোৱালী গ'ল ৰশ্মিতা আন্টি চ' এনেকুৱা এইবিলাক ঘটনাবিলাক যিমানবিলাক আমি এৱাৰনেছ কৰিব লাগে মেন মিটিং কৰোঁ নহয় জানো আমাৰ তুলিৰাম ৰমহাং ছাৰেও হেৰি কৰি আছে কিন্তু এইবিলাক কেছ বাৰম্বাৰ হৈ আছে এই কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে বুলি ভাবে এইটো শিক্ষাৰ লেক অফ এডুকেশ্যন কিহৰ কাৰণে বুলি ভাবে আপোনালোকে কি হ'ব চাওক এতিয়া আমি ক'ব গ'লেতো ইয়াত যদিহে হৈছে বুলি ক'লেতো ইয়াত লেক অফ এডুকেশ্যন বা এৱাৰনেছৰ ওপৰত হৈছে প্লাছ এট দ্য চেম টাইম আৰু যদি অন্তৰৰ পৰাই যদি সমাজে যদি জ্ঞান নিদিয়ে এই কালপ্ৰিটবিলাকক কালপ্ৰিট বুলিতো কোনেনো গম পায় যেতিয়া কাণ্ড কৰে ইয়াৰ পাছতে ধৰা পৰাৰ পাছতে আমি মানে কালপ্ৰিট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে কিন্তু যে আমি বিচাৰোঁ যে এইটো হ'ব নালাগিছে তেনেকুৱা আমি পাহাৰীয়া সমাজত বা থলুৱাবিলাকৰ যে আমি যিহেতু ভূমিপুত্ৰ হিচাপে ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইববিলাকক আপুনি নেচাৰবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাব সিহঁতৰ মানে ৰেপ বস্তু পোৱাটো কালচাৰতে নাই সেইটোবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ যে এই ডিউ টু ইলিগেল ইমাইগ্ৰেণ্টছ
ইনফ্লাক্স হোৱাবিলাকে এইটো কাণ্ডটো আমি দেখা পাই আছোঁ। যাতে যেন এইটো কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লাইক এই সমাজ এতিয়া মানে এইবোৰ এডুকেশ্যন লেভেলটো এৱাৰনেছ দিয়া প্ৰভিজন, তথাপিও যে লাইক মানে নিজৰ সমাজটোৱে এইবোৰ মানে এই এৱাৰনেছ দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ। তেতিয়াহ'লেহে এইটো ক্ৰাইমবোৰ অলপ কম হ'ব নেকি। মই নিশ্চয় আশা আছে যে লাইক আমি চবেই এতিয়া লগ ধৰি সফল হৈছে, কালি এইটো আজি ডিমাচাৰ পৰা হৈছে, কালি কোনোবা অসমীয়া বা নিজৰ কমিউনিটিৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে, বা তেনেকুৱা আমি সেইটো হিচাপতে আমি চবেই এজ এ ৰেছপনচিবল ল'ব লাগিব এজ এ ছ'চিয়েল লিভিং বিং হিচাপে। তেতিয়াহ'লেহে আমি এইটো বস্তুটো আমি মুক্ত কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা আছে। इन एडिशन टू डेट मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। शायद आप सभी को पता है ये नॉर्मल सेक्शन जो होता है इट टेक्स टाइम, है ना। एफआईआर होता है, उसके बाद फिर चार्जशीट होने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर कोर्ट में ट्रायल होता है ना। बट ज़्यादातर आप हमारे स्पेशली ट्राइबल्स एरिया में ज़्यादातर विक्टिम्स हम लोग ही होता है, ट्राइबल्स लोग। इसमें ये केस में लकीली या पता नहीं कैसा है, वो सुना है कि एससी कम्युनिटी से है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि ट्राइबल से भी क्रिमिनल नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर विक्टिम हमारे एरिया में हम ही होता है। इसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ओर से एक है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1959। ये नॉर्मल सेक्शन से क्या फ़र्क है होने से, इसमें जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसमें विद इन 60 डेज चार्जशीट फाइल करना है, उसके बाद अनदर 30 डेज में ट्रायल खत्म करना है ना। शॉर्ट में बोले तो 90 डेज में ट्रायल खत्म होना है। अदरवाइज कोर्ट में इतना सारा केस है, इट टेक्स टाइम। इसीलिए क्या होता है, क्रिमिनल लोगों को शायद एडवांटेज मिलता है, नहीं हम तो कैसे भी बिल लेके निकल जाएगा, उसका फिर उसको एक इंकरेजमेंट मिलता है कि नहीं हमारे पास पैसा है, हम अच्छा लॉयर हायर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं वो माइंडेड होते हैं, मैक्सिमम वो लोग पैसा माने बैगिंग ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादातर ये लोग ज़्यादा निकलता है। फिर क्राइम फिर वही चीज़ वो नहीं होने से किसी वही उसका ही रिलेटिव या उसका जान पहचान का या जो भी हो, पैसा ज़्यादा बैगिंग देने वाला लोग ज़्यादा निकलता है मैक्सिमम टाइम में। तो अगर गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि हम सिंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब से हम ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, इवन देयर इज पर्सन नंबर्स ऑफ ट्राइबल्स एक्टिविस्ट, जो ट्राइबल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को इंपॉर्टेंस देने के लिए इवन गवर्नमेंट को बहुत बार लिखा है कि एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए अपने ट्राइबल स्पेशल ट्राइबल्स एरिया में या नॉन ट्राइबल, जहाँ पे आपको पता ही है आजकल तो ग्लोबलाइज है, यहाँ पे भी ट्राइबल रहते हैं, बाहर में भी ट्राइबल रहते हैं। ज़्यादातर जगह में एट्रोसिटीज होता है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जैसे ब्रदर ने बोला है कि लैक ऑफ नॉलेज के लीगल नॉलेज की वजह से ये लोग विक्टिमाइज होता है। सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट ने इस पे इम्पोर्टेंस, ये सब इंसिडेंट फिर दोहरा नहीं होने के लिए, मैंने ये चीज़ रेट क्रिमिनल का जो क्राइम्स का रेट डिक्रीज होने के लिए शायद गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस by organizing numbers of awareness program on scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act, और 11 बहुत सा सेक्शन है लॉ ऑफ द लैंड का, वो करना चाहिए मेरा हिसाब से। देन ओनली शायद वो क्राइम डिक्रीज हो सकता है। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লাইক মানে এতিয়া এই কৃষ্ণ নামৰ বয়স এতিয়া আণ্ডাৰ এজ বুলি কৈছে। এতিয়া আণ্ডাৰ এজ যে ইমানখিনি ঘটনা এই কৰাই দিব পাৰিছে, এইটো মানে ধিকাৰ জনোৱাৰ কথা। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে ছোৱালীৰ যিটো দাগ লাগিছে সেইটো দাগটো মুচি নাযায়, তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম যে তাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক। মাইনৰ এজ 14 ইয়াৰ্ছৰ বছৰীয়া ছোৱালী, এতিয়া তেখেতৰ ইমানখিনি বয়স আছে এতিয়া ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। এতিয়া আমি মানে এতিয়া মানে চকু পানী ওলাই, এতিয়া আমি গৈ অহা টাইমতে মই মানে বহুত কিবা দুখত পঢ়া কাহানী নিচিনাই ক'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া বিচাৰিম যে একদম ফাৰ্ষ্ট টাইমত জাষ্টিছটো হ'ব লাগে। আৰু আমি ইয়াত গোট হোৱা সংগঠনবিলাকে মানে ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰি ওপৰত আৰু অতি শীঘ্ৰে আইনকো আমি জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে জুডিচিয়েল বিচাৰ হ'ব লাগে বুলি। তাৰপাছত আমি যদি কিবা কওঁতে বা মানে ফেমিলি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেও আমি আহ্বান কৰিছোঁ, যাতে যেন সিহঁতৰ ফেমিলিৰ ওপৰতো কোনো আকৌ কিবা দুখ সুবিধা নাথাকে, সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেও আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰকো। তাৰপাছত এনেকা বস্তু যদি আকৌ নাঘটক বুলি আমি এইটোহে কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু মানে যাতে যেন এইটো আকৌ হ'ব নালাগে, সেইটো হিচাপে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইমানেই আৰু মানে আজি